district conference tie men accountability tie men ngo bale NRM tie men ngo ma NRM ni ko yubi wekwano meda nyim ke wot machalo NRM kumpidi mawan watikani machalo tela iyada pati NRM weko wot mabe kaki watani wano no 75% contribution e dong tingo e kom Lwak kai iyada NRM tie kitien lok ni ki wot ka achel kimich magin tikere bod Lwak kome tikwene ka oi kare meneno neni bulu ginu myerugo nong tich record ba NRM umiyo ki tich bod bulu ki ya ka go tikwene chuwe amira wadi ka wabino a district conference wa you wa me accountability we kache medu kuitie on top of 75% wa miu la bon luoro no wachimo gino time gini pao time challenges for be NRM madano kok kere wan pene wangeo corruption be NRM ngoma wan pe wanero inuni chete papachi flag bearers kimiu nuju ne pe o chete me mobilization ko be jane no mere lokma wajani tek yit jomo kene babwa wajo Lwak mati kin penyi ko kom tela ke bi yubu ni so machalo Lwak amir ni odoke kunungi ka yubo NRM tie one wing wa tiki voice we are stakeholders lokame agiki ka ineno NRM kita NRM tikere ye me structure tika bino are we going to be the same wa yubu ye a party structure waneno ni leadership mati party structure impact onen e ko Lwak me agago gina NRM okelo peke gunga kera gunga kiwek ko bedi witebo kate dire mada ye ubale challenges mukene mawaoneno aye pressure from opposition kawa beru kapakoni watima be mada that is wrong wa yupe nini kati mo wangti watimo wang kaka mape watimo mabe wa yeo kadiri mada watiro nene ni wano be mada be wani upichwalo wa ebu lokame agiki Lwak machalo tela wan watika achel kadiri mada lokumo tingeni meta yuba wa yubu kako berichane ma wan watieni lok ke leva chuli wek Lwak mo gwe apiri ni benegonia impa ango wabiro ka tute ke kwano ne kuno Lwak pon yang gilo ke kwano so watimu be machalo Lwak megina mo gwe apiri ni oni angi NRM otiyu mate otiyu gini otiyu mabe otiyu gini alego ni wadogo waguro pati NRM wachimu ka achera poe mate Wapwai